kayo, kaluguran kong kapatad kang Kristo. Pasibayo, mititipon tamo kini kapag masusyanan ng banal ay Eucharistia. Kapamalatan daring panalangin at kanta, makyabe tamo, kimbalang metong ban agawa tayo makabaldugan niting kapag masusyan. Pasalamat lapuring barangay Masamat, altar servers, Raming Melimenes family, Max Lita Cabi, Maxwell Brian Braille Samson, Soledad Dizon and family, Roberto Maylin Roque and family, Bernard Early Calbang and family, Sonis Guerra and family, Wela Tolentino and family, Elvis Gosun and family, Jenny Malyari and family, Sita Aloro and family, Ireneo Basilio and family, Eddie Lolita Bumagat and family, Lito Leonida Flores and family. Personal intention po, Christine Cuyugan, Janela Maniago, Mayola Maniti, Raquel Lerum, Francisca Garcia, Teresa Tapño, Jade Luis Sarmiento, Eligol Gorospe, Asuncion Rivera, Raymond Jonalyn Pascual, Lorna Panlaki, Beatriz Heroso and family, Ain Jory Sigua, R.M. Jan Roque, Allen James Roque, Adrian Camiguel Roque, Aranas Kasi Calbang, Maxwell Brian Braille Samson, for safe travel, Teresita Kiambao, Arnold Catherine Maniti and family, Myra Miklat, Beverly Vital, Ayla Joy Bondok, Dimpong mag-birthday, Linda Martinez, Jelly Pangilinan, at impong masakit, Renato Kapati. Yabetala naman po king panalangin tamo rin kaladwadari. Virgilio Lourdes Makaspak, Reynaldo Sr. Quezon, Danilo Sampang, Elisa Onofre, Añano Efren Heroso, Fernando Timbang, Federico Elisa Flores, Amin Santos, Regina Garcia, Francis Calbang, Danilo, Bobby Macabali, Eduardo Manaloto, Nanay Colis, Juanita Nicolas Cunan, Rogelio Annalyn Alaro, Doc Orozco, Manuel Gomez, Alejandro Jonathan Gomez, Diosdado Juanita Gomez, Carlota Emmanuel Tayag, Dominga Bumagat, Laurentino Lapus, Martina Lapus, Miling Fermin Samson, Carmen Jimenez, Africa Gintu, Francisco Gulata, Rodrigo Ibe, Elita Gomez, at Remigio Trinidad Malonzo. Abe-abe tapong ining mamugi kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at makyabe kimpa magkanta kimpa muklat adali, talakad tamo po.
Miti puntam kinagyunig pampo ning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ingginuman tabi kaya kayo. At keka ang timurin. Maya pa bengi po kaya kongan. Maya pabaying mo naman po among. At syutan na king tawlin ng aldoning kaya katamong na venaryo. Ating bispiras ni kaya katang kapiestan. Ipaniga po tamo na kaniting bispiras kaya katayang lugurang mas anese ingginua malapit kaya katamo. Kapatad siyang tadaring kaya katang kasalanan bata mga intulid magmasusi kareting banal na misteryo. Aminan ko King Diyos ang pamakadudo. At kaya kayo kapatad, imikasala kumbina, kim pamisip, pamangamano, ang pamanyapat king marok, at kim panga magtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapu ko kang na Mariang kapilan man virhen, karing sablang angel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa lubos maipaya, pakaduluan na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biyalanganga. Amen. Manalangin tamo, o igpaning pakalulo, kalagan ming kaya kang iglesia, king pamikasada, at kambilan me king sablang dewakan. Antabayan mo kami, uling nung alaka, laking kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, amabi at magari kambemo king kametong aning banal na Espiritu. Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Kingmit mong kasalpantayanan at malala makapanaligan, makarandam tamo po ngeni king amano ning Diyos. Pamamasang ibat, king kadwarang libro, ding ari. Inaaman, ya impeka pundaring sandalos ning Syria. Marangalya at kapuri-puring lalaki, king akakit ning ari ning Syria. Uli king kapamilatana, pepatagumpen na laning ginu, rin sundalos kin Syria. Dapat matinakan niya man, iting tao, metong yang leproswan. Ngani, king metong apamaglusob, ding Arameos, abiyag ding ibat king labad ning Israel, ing metong adalagita. Ameging alipa ning asawa ng namaan. Nung ing kanakong ginu, lumapit siya sana, king propeta karin Samaria, nga naking kayang senyora. Ulwane,
king kayang lepra. Inaaman, mintaya at sinabi na king kayang ari, itang sinabi ning alipan a babaeng ibat kinlabwad ning Israel. Ing ari ning Aram, nga na, umeka, para landakan sulat para king ari ning Israel. Inyay naaman, linwalyang magdalang apulong talayantong pilak, 6,000 pirasong ginto, at apulong mga santing imalan. King ari ning Israel delane insulat, ang anang mga mano. Kambeniting sulat, pepapunta kekeka, ingkakong talasuyo, inaaman. Bameng apakayap, king kayang lepra. Inya nga basa ni insulat, ingari ning Israel, ginabak ni ingkayang susulod ay imalan, at nga nang mipagulisak. Bakit? Metong kuwaring Diyos ay ating upaya, babonin biye at kamatayan? King itin tao, iparalane, king metong ataw, kanako, bang mauluya, king lepra? Lawan nyo, akit yu, ing maninto nyamong sangkan, bang makipate kako. Inyang Eliseo, intawanin Diyos, dindam na king ari ning Israel, ginabak na ing kayang susulod, pepakutang na king ari. Bakit ginabak mo ing kayang susulod ay imalan? Busta mong umeya kanako, at akit na king atin metong a propeta king Israel. Inaaman din natin niya kambering kabayo na't karway, at tinok na niya kimpasbul ning bale ng Eliseo. In propeta peparalane kaya ing mensay. Umekat manos 7 ulit king ordan, at inlaman mo kumayap at luminis ka. Dapat inaaman, may koyang mo nga nasasabi. Isipan ko in dapat siya lumwal, at tikdo arapang ko, maniga po king ginukayang Diyos, at igalo na ing kayang gamat, babonin lamang ko atin sakit. At uli nito, maulo ing lepra. Ewari ding ilog ning Damasco, ing Abana, at imparpar, migit lang mayat kesa king anggang danom ning Israel, ekuwari malyaring manos kareti at lumines. Kambena nito, muayang ginulot at meko. Dapat ding ipus na, linapit la at kayang pepalino. Tatangko, ngaran sinabi. Nung impropeta sinabi na keka, inggawa kang metong abage, karaniwan, wari gawan mo? Lalo pangene, ulin sinabi na keka, manos ka at luminis ka. Dapat mong gawan ang timo in sinabi na. Inyay naaman, tinulugya at apitong ukdong pepalbog kindanum ning ordan, agpangking amano nin tawanin Diyos. Ing lamana, meging kalupa ni ning laman ning anak, amalati, at melinis siya. Migbalik yakin tawanan ni Diyos, kamberin sablang magsilbi kaya. Panyatang na tinalakadya arapana at ngana. Ngeni, balo ko na, king alan Diyos, king mabilo gayato. Nunemo, ing king Israel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, king mabya Diyos kakauya ing kaladwa ko, kapilan kaya atangalan ing kayang lupa. King mabye Diyos, kakauya ing kaladwa ko, kapilang kay atangalan ing kayang lupa. Nung makananoyang kakao ing usa, king danom amamagus, ban minumya, makanya niyang kakao kaya ka o Diyos, ing kakong kaladwa. King mabye Diyos, kakauya ing kaladwa ko, kapilang kay atangalan ing kayang lupa.
King mabiyadyo, kakao yang kakong kaladwa. Kapilan kaya tangalan kayang lupa, ban kaya samba. King mabye Diyos, kakauya in kaladwa ko, kapilang ke atangalan in keyang lupa. Ipabal mo kaya kang sala, ating katutuan, ban ako ing karelang patnubayan, at tayran king bundok abanal, nung nokarinyang kaya kang tuknangan. King mabye Diyos, kakauya in kaladwa ko, kapilang ke atangalan in keyang lupa. Karin king altar mo, O Diyos, malapit ko. Ikang babye ka na ko, king tulang emunano. Tigdigan keng alpa at puryanda ka, O Diyos, akakong Diyos. King mabye Diyos, kakauya in kaladwa ko, kapilang ke atangalan in keyang lupa. Talakad tapungin ibang parangalan ning mayap abalita. Ako ing suluning yato, nga naning Ginoo, ing tutuki ka nako, mi kasuluyang babyebye. Ingginuman tabeya kaya kayo. At keka ang timurin, Pamipasyag king maya pabalita, agpangkang dukas. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, mibadi ka Nazareth Jesus at migsaditaya kareng tao king sinagoga, nga na, sabyan ko iti kaya kayo, kapilan man mi parangadaning profeta king sarili ng baden. Pakiramdaman yuko, katutuan king dakalang babaeng mebado, karin Israel, king panahon ng Elias, inyang eminuran kilubdareng at nung banwa at kapit na, at mi kamaraguladanop king mabilog alabwad. Makanyan man, iyami tuburan mo tayo Elias, kanino man, kareti, nunemo king metong nga babaeng mebado, ning Sarepta, king sakop ning Sidon. At dakalang leproswan ka rin Israel, king panahon ng profeta Eliseo. Dapot metong man kareti, alang kinayap, nung emoy naaman, atawo Syria. Mimwala ring sablang taong atyo, king sinagoga, inyang dindamday ti. Tinalakad la at diwal de Jesus king balen, at delare king bingit ning bundok, akat talakaranan ning karerang balen, bareng inabu king bangin. Dapot linabas siya, kalibutan daring dakalatawo, at sinulong na ing pamaglakad na. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tapot makirandam king homilya. Mayap bengi po kaya kayungan. Ini nga ebanghelyo nga iti, lagi tayang daramdaman at halos ing tututukan tamong laging pansin apin ing ginutamong Yeso Kristo. Because He is rejected, tinggap, inyapin iya ing kaya katamong laging lalon king ebanghelyo. Ngeni, kaniting dong iti, buri ko naman po, lawantala
rening taong tinanggap king ginutang Heso Kristo. Lagi tang makafocus kasi king ginong Heso Kristo. O ngayon naman ning lawanta mo, apin rening tao, anong nuka rin derade king bangin, banina buding ginutang Heso Kristo, mimwala keya at edetinggap. King pamagdalawin na mo kayaning Gino, nanong isipana para ka rening tao ay tinanggap kaya. O nung ikaw mo yung Ginong Heso Kristo, lawan tayo mo, naibili tayong kaya katang sitwasyon kening milyari nga iti. Nung ikayo mo yung ginutang Heso Kristo, at tsoko ketang sitwasyon na ita, na ano mo yung pamanisip yu o pamanalawe yu karening tawong tinanggap kaya. Oh, to put yourself into this story, ibili tayong kaya katang sarili king kwento. O, nung ikaw mo yung Ginoo, na anong pamanalawe yu, karening taong tinanggap kaya. Na ano mo yung tayo masyado nga kakitan pero bali po, siguro, ing tansya ko, ing metong kareng lawe na ni ginutang Heso Kristo, apiniti, kasayang da. Sayang da. Bakit? Because they have already the opportunity to see the Son of God at tinalang oportunidad at tsuya karering grasya at tsuya karering apong Ginoo oneng edaikit at tinangyande kaya nanong ating maragulabage. Sayang. Pamaginayang uling ginrab itang pagkakataon na ita, ginrab itang mismong sitwasyon na ita, anong nuka rin at tsuya kareda ing anak na ning Diyos. Kaya pinatin pang metong at talata king sa atong kasulatan nga nang sasabi ning ginutang Heso Kristo, kapalad daring mata, bisang manakit kareng akakit yo, dapot daikit, kapalad daring balugbog, daring tawong bisang makaramdam, kareng daramdaman yu, dapot dindam. Because in truth, nanong metong ating maragul, akapanamdaman na ni ginutang Heso Kristo, pagkalungkutan na, uling edetinggap in ginutang Heso Kristo. Kadugurang kapatad, kaniting aldo tiyutana king kapudo o kasyam ng aldo ning kaya katamong nobenaryo. Kutang ko na mo po kaya kayo, pinanda mo rin menyadsad king samayaldo, tas yun mo rin kaya kayong gamat. Ring menyadsad king samayaldo, tas yun rin kaya kayong gamat. But more or less, how does itayta mo po yung miyakit keni kada bengi. And magtaka ko pin, nga kung sasabi, ako mo naman yung magmisay Ako yung magmisa karetang samayaldo. Ako magmisa kareng apulong aldo. Kay bating isipan ko, metong kareng kukutang ko, at marakalapa mo rin rin sisimba. Because the one that I expect, nung ako na yung magmisa, o din inakman rugo bisitang pari, ako yung kura, more or less, ring simba, no man makanini karakal, mas maritakla pa keni. But lo and behold, we have a good numbers, more than karetang, mismo o karetang dinatang, ay punong aldong ita. Pero value po, naning kakalungkutan ko, I also have the feeling of our Lord Jesus Christ. I would regret, and there are a lot of regrets na kakong panamdaman, nung after these 9 days na nikikatamong magnobenaryo, we missed the point. Bakit? Nanyawaring peka punto at nino yung punto king kaya katamong pamagmasusi. Wala nyo you missed the point. Ninuwaring punto at ninong dapat yung kaya katamis mong pagmasusyan. There is only one point. Iti alang aliwanong aling nga pong Ginoo. That's why ining maragula pagkalungkutan if we miss the opportunity,
this spiritual opportunity na pagkalugda kay katam ning nobena nga iti. Uli nung ingikityo mo, ako mo, at ikit nga pong Ginoo. Nung ingikityo mo, apin mo, oreng dindamyo mo, apin mo rin nga mano ko, at dindam nga mano ni nga pong Ginoo, we miss all of the opportunity. Because the one that I am preaching and the one that I am representing, aliwa mo po naman ba ang kanta maging tanyag ko kaya kayo? Aliwa mo po naman ba ang kanita lagi tang mamayli kayong kilom na ning pisamban? Aliwa mo naman ba ang kanita lagi da kayong didinan ang masanting auuli ka rin kaya kayong pibare-bare? Nuning pe ka importanting didi, iti alang aliwa nung ali ing bakalan niya ingapong Ginoo. Value po, this will be my last novena mass with you. Uling next year, adiwanin kaya kayong maging kura. Sana, ining panikwanan tamo, you will not miss the point. Because if you would miss the point and you would miss the mark, kadupa nakatamo ring tao king ebanghelyo, at yun pala karering grasya, at yun pala karering nga pong Ginoo, pero maninto na pang mimigit, maninto na pang mas maragol, ket ang grasyang makayalok na king karelang mismo pamibiyabiya. Kaya sana kaniting aldong iting kaya katang panikwanan king biye. May we not see only retang mismong makayarap kaya katamo, may we see beyond all of these things that our experiencing. Bang kanita potang ikitamo lang pas karening bagay-baging akakitamo. Nining kaya katamong at akit ang popangatan to. Itiya lang aliwa nung ali ingapong Ginoo. Aliwa po yapong Jobert. Iyapong Jobert tala panasbok niya ni ngapong Ginoo. Aliwa po yapong Jobert. Uling kasi may naya mo. Sana'y ikitso po metong yamo. Itiya lang aliwa nung ali ingapong Ginoo. Because this is the reason why we're here. At suke keti adibang kantay bit-bit miya ing sarili mi at ibit-bit mi ing sarili ming bangko nune at suke keti bani bit-bit miya at idalake kayo ingapong Ginoo. Malwat na ko pong sisimba king pisamban. Marakal na ko pong dindam amiyayaliwang homilya. It may not be me mu ing kaya kayong dindam andyang ring minunatapang kura. Sana karening may ngalabasan ang gakimpang daratang amiyayaliwang kura. Sana you would not miss the point. Because you're just seeing an ordinary person and you did not exceed more than the person. You did not see God in everyone na babyen at susugod na para kaya kayo. Sana kaniting aldo, anong nuka rin meka siyam tamong aldo. Kaniting aldo, mi buktot iya, at mi panganak iya sana kaya katamo. Ingapong Ginoo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat mo, Ginoo linisan mo kami, king lepra ning kasalanan. Ginoo, linisan mo kami, king lepra ning kasalanan. Para ka rin sablang Kristiyano, manano na sanang kalupare Propeta Elias at ti Propeta Eliseo, mitmong tetagandang gampanan, ing makapropeta rang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, linisan mo kami, king lepra ning kasalanan. Para ka rin mamuntukan king gobyerno, kapilan man sana, ere sa sakwil i Kristo, nunimit mong dangalan deng tanggapan, at ingkayang may pabalita karing sablang bage, king lipunan at king politika, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, linisan mo kami, king lepra ning kasalanan. Para karing sikwilda, manakit lasan ng tula, kim pangarinan dang pamikatagon, maging kalupa ng Kristo, asikwilda karing sarili ng kabalen, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, linisan mo kami, king lepra ning kasalanan. Para kaya katang makatipon keti. Wasan ta sana ing lepra ning kaya katang kasalanan.
Kapamalataning pangawang metong amayap at tapat apamagkumpisal. Ipanalangin taking Ginoo. Ginolinisan mo kami king lepra ning kasalanan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iulino sana king kayaryan ng maligaya ring kapatad tameyango na king be. Ipagkalam na sa kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginolinisan mo kami king lepra ning kasalanan. Ngayon ipuadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, akit da kasabo salmi kapamilataning pamaglugod at pamanyuyumi kareng hanggang kapatad mi. Ikaw mabiat magari manggaman king alanganga. Amen. Kabang darawon tayong sarili tamo, king kapamilataning tinapi at alak, ikanta tayong dalit king pamagdala karing ayin.
Lalakad tamo po. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning ka na ako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banala kapulungan. Oig pa aming miglalang panwanan mo sa retingain ban maging sakramento no ning kaligtasan mi. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kaya kayo, At keka, tas yoring puso yo, makatas na laking ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Itiit karapat dapat ang pong matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, adwan mong ipasyag ming kapasalamatan mikeka, kapamilatan ning pamagtimpi miking sarili. Kailangan supiran ming pikasalang ugali mi, at apat pating ketasan mi. Kailangan ning ipakit mi karing at tsuking kagipitan, ning kayapan mo kaya kami. Uudinita, kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya. Lain makiabe kami king alang tuknang dang pamamye kapurian kaya ka, kabang aming ang kakanta. Lord Campo. Tunay kapin banadoig pay king panibataning sablang kabanalan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bay mi daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyana ka rin kayang disipulos at ngana, kwa na ni iti ko nganat ka na niya, uling iti ang katawan ko, amidawan para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko.
Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang ning kadis karingkeyang disipulos at ngana, kwananiti ko ang anat minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayan po na langanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, dapta nyo itiking pamigaganak kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ing gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyubdi ng mebiyan ning anak mo, daram mi ake kay ting tinapin ning biyating karis ning karigtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misudo-sudo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metuning banal na Espiritu. Ganakan may hoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap iya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo na naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo keng ang karapat dapat magkamit king biyadang angga. Ban kaya benang Maria yung Birhen duning Diyos, kaya benang San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yeso Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan na kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal na Espiritu, papurian dakat parangalan manggaman king ngalanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan na dugod, mausta king pa karing amanong tiro ng Jesus kaya katamo.
ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligarigan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ni kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyampon magari manggaman king ngalanganga. Amen. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan. Siklod tamo po. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuwan na rin mayahus king apunanan ng kordero.
Manalangin Talakat ka tamo, po. o igpaming malugod, patawaran mo sa aring kasalanan ding tatanggap king kekang sakramento, at tipunan mo kami king pamisan metong at kapayapan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasalamatan tala puring baryong mag-sponsor tamo kaniting tawding adoning kaya katamang novenaryo yung baryo masamat at rin kaya bedang organisasyon ring altar servers. Palakpakan tala po. Bukas po yaping misang kapiesta na po ni kaya katang parokya, alas 6 ya pa mo rin po ning bengi, at panimunanan ni kaya katamang lubos sa kagalang-galang Arsobispo Florentino Labarias. Kaiba na po ning misa, sali siya po kanta, hing prosesyon na ning parokya. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka, antimurin. bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawon umetam king lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos.